Jedva čekam da idem kući. Nalazimo se u Lakinom hotelu pred finale. Još malo sati je ostalo do finala. Sad nas interesuje odmah da znamo šta će se večeras desiti. Dakle, večeras će se desiti da će Laka biti ipak pobjednik. Ja ću biti zadovoljan da u prvih 10 mjesta se nađe ime Elvira Lakovića Lake i Bosne i Hercegovine i to će biti veliki uspjeh. Koja je tvoja dioptrija da vidim? Koja god treba. Ne znam, ja vidim, nema ni stakla ovdje. Kakva je ovo šuplja? Pa to mi je dioptrija. To je znači 0 dioptrija. Pa ja. Koliko treba ujutru da namjestiš tu frizuru? Ne namještam je ujutru, namjestim je jednom sedmično i ona stoji tako. Samo tako stoji. Je li veš opran za subote? Pa ja nisam promijenio još već od kako sam došao, a onaj tamo mijenjamo ga opranje. Gdje se suši to? Pa tamo oni iz stage-a slomili su nam neki dan štrik onaj pa nam se iskrivio. Reci mi, fali li proba još? Koliko puta ćeš probati još? Pa ne znam, imamo, u petak imamo još jednu probu i ne valja im onaj monitoring na stage. Pa ovdje će svak za svoga i ovdje će u Skandinaviji svak za svoga, Rusi će biti ocijepljeni totalno za svoga, a ja očekujem od Engleske 12 bodova zbog Britpopa koji mi izvadimo. A ovo svaka će zemlja svome dati komšiji, a Njemačka će dati Turskoj. Od 1 do 10 ovo je, s obzirom da je ove godine najveći broj učesnika, brojka je 43 zemlje koje su učestvovale, 10. mjesto smatram da se to, recimo brojka 8. Idemo! Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. S našeg stanovišta Bosna i Hercegovina je ostvarila, odnosno ekspedicija Bosne i Hercegovine, odnosno radio televizije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurovizije ostvarila je cilj. Ostvarili smo dobar plasman, veoma zapažen nastup naše delegacije i što je najvažnije po mom mišljenju, na vrlo reprezentativan način predstavljena je Bosna i Hercegovina na ovom Eurosongu 2008. godine. What do you think about Laka from Bosnia? Yeah, also good. Laka, je li ti laknulo? A nije, mislio sam biti drugo mjesto, ali ne možeš od ovih ruskih zemalja. Kud nismo mi bliže tamo Rusima bili? Znaš šta, da se Jugoslavija raspala na možda još jedno 10-12 republika, mi bi pobjedili sigurno. Bilo bi 12 i više, a? Nevjerovatno je stvarno bilo. Ali nevjerovatno engleska zadnja, a Rus pjeva na engleskom jeziku. Znaš šta, ja sam razmišljao, ja mislim da ovaj Engles previše dobro govori engleski jezik. Šta što nije štrikom? Dobro, ostalo je tamo njima. Neki izlaže. To će ostati u muzeju Eurosonga koji će se otvoriti za neke 40 godina. Prešli smo preko 100 bodova, to je dobro. To je jesu. Koliko je bilo na kraju? Koji je? 110 smo imali. O, dobro, a sve se nema. Sve se nema. 110 evra je 220 maraka, pa ti računaj. Računaj koliko je to. Da je po jedan, a? Da je sve po jedan. Da je bod evra. Znači kako god okreneš, Pobjedili smo. pobjedili smo. Gotovo. Gotovo.